yazi inhliziyo iphakeme kodwa nami uyazi ngiyafisa ukuthandwa njengabo bonke angisafuni emjolo angisafuni nokhomitha sengifunela amamitha othandweni bangidlalile angisafuni emjolo sengisaba nokuthanda ngisifunela amamitha othandweni bangidlalile angisafuni emjolo. Okay, back to the story. It was Thursday, jamba malingakashoni ngathola ikhole vela ku-Asanda wathi ngikuphi ngathi ngilayikha wathi ngicela uphuma yini kwenze njani ngingaphandle phuma bhuti ngaphuma ngaya kuye ngambona emehlweni emoyeni akekho muhle baby kwenze njani ingane njani right wathi ingane right inkinga nje inami nento esesifubeni kimi ngidla ngaphakathi please ungakwati please ungangishayi please ungangibulali imbambo sengenza amanyana Asanda kwenze njani sithandwa sama sikhuluma okay angihlambuluki lokho engizokukhuluma kuwe ngiyazi kuzoba muntu bengilala nomngani wakho mawungekho wena ukude sonke ngana kusiye yakho ekamduduza incubo sengifonela mamitha mhlambi wona zongipholisa kodwa nami uyazi ngiyafisa ukuthandwa njengabo bonke angisafuni emjolo angisafuni nokhomitha sengifunela amamitha othandweni bangidlalile angisafuni emjolo sengisaba nokuthanda ngisifunela amamitha othandweni bangidlalile angisafuni emjolo. besithandana nalo mntwana Ngisibuke emanzini ubuso bami sebuguquka ingane yashalaza owesifazana uyaqhamuka owesifazana uyaqhamuka kancane nje ikhazi lishisa ilanga liphumela mina qala uhambo lusha inhliziyo yami ithule ngilindo kuzofika ngalinda isikhathi sami siyeza angisheshi umusa uhamba na